Meitla Manipur namin kara boina achua nuwa. Ukhul districta tharum thona tlenga kokimi pathum ti du dale than ni wangin NSCN isak muiwa chuan pathian ni khan naga te chuan hetianga an bial chunga tharum thona athleng mai hi an du lo ti an soya koki pathum te bai hi nagalim thuna in an huam chunga ti ani mai hi adik lo tak zatani ti thuan soyani NSC chuan August ni sompariata thawai bula sipijang khuwa in thana thlengkha kanglei yewal kana lup KYKL tlen tirani thule naga pakhat chuan khotlang hlawng le ham thatna turatan engma ra tha chhuwa lo ti na soi Manipur Naga Revolutionary Front MNRF chu Valley om KYKL ral thom keng mai tei polin an sponsor ti asoya hein puna hian walko kizo intellectual counseling ukhula in thana hian outfit pani te hi anin nam hnoi india an soi wangin KYKL chuan hein puna ming che thlak tak mai hi pomlo tur le nial turin ati hein puna hian nilna siamin koki thalai pathum tha na thuwa hian MNRF chuan inzamna an nei lo thuan tar langa KYKL point MNRF nen inzamna an nei lo thuan ta lang bokani a hroi tu te le member dang te nen po mimal thian an nei lo thuan sei boka naga outfit hian ukhula in thana hian anin rol nia an pu na chu nasa takin an do dala hein pu na hi adik lo ti an soyani an khuwa veng tura ruat ukhula thi te hi an bankara an mu hela nimin jing dar nga vel khan ral thom keng misual pol claim te te chu arokin khachunga hian an lutani pathian ni khan security establishment a thunei tu te chuan anin rol dan le ahnulama bai an ni dan hian poi khoina thlen tu te hi helpol zertir an ni thu an soi CPIM chuan Manipur CM Beren Singh chu state din mun ati ralmon thailo wangin ahna tanga pai thlak an ngen Manipur Chief Minister Beren Singh an state chunga thilom dan siam thatna turatan malak nengma anei lo thu soin CPIM roi tu Jitendra Chowdhury chuan ahna tanga pai thlak a phut CPIM senior leader Jitendra Chowdhury chu party palai member ni in boina na sa takkara Manipur tlo meka zirtop ni khan Chief Minister N Beren Singh chuan state din mun asiam that thailo wangin pai thlaka phuta Chowdhury chuan marchak state a nam sang in kara boina thleng chu Manipur Chief Minister N Beren Singh hian tigina hral lo ti na soyani ase heti lai hian Manipur BJP sarkar chuan CPIM hroi tu in apu na chu bulpui nei lo ti na soya state chuan remna konga zo mek ti thu a soi Manipur boina chuak hi mun hlataka thleng angin kan ngai lawa BJP RSS in India strategy chu anam anga in thrandar na turata na siam le mipuina an ro rel na an rin zolo na turatan an malak na ang leka an ngai ani hetiang thil hi khoim huna po athleng rengani ti in Chowdhury chuan phone mangin PTI a hril CPIM palai te hian National General Secretary Sitama Yechuri Havin Manipura Relief Camp pathum an tloa Nimin Khan Governor Anusia Wiki po an mobok Manipur din mun hi a hlom hle a ni din in rin tok lo na apung zelani state chunga Beren Singh sarkar chuan remsiam thailovin aram din mun hian mason na kong arab thailo ne ati central in Manipur din mun hi avil reng ti soin masai gra thilom dan ero adanglam hle ati thung ana atanga ban chung chaga lemchan thatak tak play train mi poimo lo tak ni to Beren Singh hian tun thlengin lemchan hi ala kalpui me kani ti in CPIM roi tu hian asoi Manipur BJP ke roi sarkar ban kan phot lawa Beren Singh hi ban ngal kan tum zo gani ati bok Tripura BJP chief spokesperson Subrata Chakraborty chuan Chowdhury pu na hi nol sakin Manipura remna alo kir le nge don ti asoya
union le Manipur sarkar te chuan marchak state a boruak ti zi om tumin ma an la meka stray incident report ni ma se apum puya chuan boruak a tha chho hle a tuna hian CPIM palai te hian tuipui boi taka sangha man turin state hi an tlo meka ni ti in BJP hroi tu chuan asoi ku kile mai te in kara hian me ni thum khan marchak state a hian namin kara boina a chuaka Tlangram district a Meitei community ten scheduled tribe ST status an phut do lo na lan tir nan tribal solidarity march bo se ani Meitei hi Manipur mi puiza somnga pathum vel an ni a Imphal Valley a an cheng tambera tribal naga le koki te hi za somli ai tlem lo an ni thung Tlangram district a an cheng ve bok UP a heroin kezi khatle gram zanga kingin interstate ruilo tol rutute mi paliman anni mi paliman zinga hian Manipur mi pathum le Gazipur mi pakhat antela Uttar Pradesh police te chuan pathian ni khan interstate ruilo tol rutu pali an mana an hena tang hian heroin kezi khatle gram zanga an muchuaka Superintendent of Gazipur police chuan nahar polia bypass a checking an nei line heng mi pu te hi an man thu an soi ni an soi zel dan chuan Assam number plate nei lir thaya an chuanga SWAT surveillance team le police joint team te chuan smuggler te chanchin an don nuwa checking hi an nei a mi paliman zinga hian Manipur mi pathum le Gazipur mi pakhat an telani heng heroin kol tu te hian Manipur tangin heroin hi an robawa Uttar Pradesh le Bihar an ron laluta hemi nu hian state danga mantau zokin an supply tur thu police te an shil Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act section kai roi noya Dildar Nagar police station a thu boy siam sakan ni Manipur cabinet chuan governor nena voin August somni pakhata assembly session nei pui turin ange Manipur cabinet chuan August somni pakhat voin hian state assembly session nei turin rotna asiam Manipur cabinet chuan governor nena August somni pakhata state assembly session nei turin rotna asiam ti in official release chuan nimin khan atar lang Directorate of Information and Public Relations thu chhuah chuan state cabinet in Honorable Governor of Manipur nena August somni pakhat sangni somni pathuma Manipur Legislative Assembly session voilina kauturin rotna asiamani ti in Directorate of Information and Public Relations thu chhuah chuan atar lang Civil Society pol tam tak chuan state chunga boina ommek chungchang soihona atan Assembly Special Session nei an phutani Meitei community dominant le tribal kokite in kara boina hi me ni thum khan High Court order Meitei stanena Scheduled Tribe ST din mun petura rotna an siam chu dulo na lan tir tomin boina hi namte in kara aron in tana anam pum huwa pa in ti thim lo na thuk tak omna state chu tharum thona in atuam ngal wata mi sang tam takin har san an to ka in le veng tam tak hal ni in mi tam tak ram ngo an tlan chhia state ramrikal tlangin an tlan chhia ani tun thlengin tharum thona thlenga mi za somnga ai tamin nuna an chan to tia report ani CBI in Manipura mi panau pang komsari mi baka anu le api anung chong halum thu boya atitu te man tumin an bo zui mek mi panau pang hi tongsing hangjing ani a Junili Khan West Imphal district a Isoiramba a police te kai roi ambulance chu mi puipung khomin an baya an halani no pangkum sari mi chu anu le api nen anung chung halum an ni thu hi Manipur police ten CBI nen an soi he thil hleng hi case somni chuang zinga tela CBI te hian he thil rap hlak tak te tu te hi an chui zui me ka ni anu le api mina hanjing le lidia lorem bam te chuan
Manipur khopuya damdo ina an hruaya a chan chu mi pano pang kumsari mi hi silai mi pu ani lain alua silai muna deng fu lo maya hei wang hian a hliam mi an na hle ani mi pano pang nu chu mai tei khotlang mi ani a pasal chu ko ki mi ani Central Bureau Investigation CBI official tenena FIR pani an hlan to a pakhat chu Lamphai station a police ten an theluta pakhat chu no pangpa Joshua Hansingan Kangpokpi police station a thelut bok Kangpokpi thu boy hi tualtha culpable homicide noya zelu ani bok mi pano pangtong sing hi anu le api meitei Christian ve tenen ambulance a hian driver le nurse pakhat tenen an oma mi puipung khomin an beini in official te chuan an soi heti lai hian driver le nurse chu tlan chho phal sakan ni a mi puipung khom no darnan police ten boroka silain met puaka ma se ti then nei lo an hnung to langai ni mi puipung khom te chuan no pang nu le api in ambulance atanga chhuatir tura an ngen lai po chuan an ngai saklawa lir thei chunga an mani chopin ambulance chu an hal ni in official te chuan an soi ni ti thleng khani le phot se video dot lia milo chang le don nia